yakni benta jong kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Sa Uwei Dr. Ubana Bethany Hospital ulayo yo COVID-19. Dr. Amanwa Director DHSMI haba pentip yakni hene kejan mit jong kalai pui teri unaitung. Ula pentip bo ni Dr. Uwei na kibiyo COVID-19 na pedengki arpungut kibiyo menta kasngi. Dr. War ula pentip ba menta kedon sangut ki Dr. kibiyo yo COVID-19 ha kejela kentup yo Dr. John Sailo belaklat no. Uni Dr. Ubayo COVID-19 menta kasngi lara no Shakorona Care Center. Ano ang ikat iya bertemu? Uwei di dokter. Naga hospital. Ini di Bethany Hospital. Kini sari kies kini Bethany Hospital. Uwei ide staff juga RiKhasi Hospital. Uwei na negrams, but uwei di contact jong men. Ubadai ubalang positif one thai ka apply tarik. Uni ubanai. Si baje menta kasing kilok arho. Na kini ki arho ngilong ba hapo is kasils kidai kat kendai. Na kini ki kat kendai kat ar kidai ki armed forces. Uwei ide BSF. But na kiwei pada uwei ide health professional. Ar kidai ki sari cases na Uwei na ki hospital. Uwei ide staff jong Uwei na ki hospital jeng hang ni. Uwei ide na ko negrams. But Uwei ide contact jong Uwei na ki banong positif bawan hang ni hat art pulai jong banai uni banai. Pada South Garo Hills ide ibuan pain po Bangalore.